I pozdrav ljudi, samo dok imali, danas ćemo igrati Clash Royale, ljudi. Evo, danas otvaramo Magical Chest, ali hajmo mi prvo da otvorimo free chestove. Jako bih volio da bude neka legendarna karta, ali ne znam. Sve uobičajeno. Dobro, idemo. Znači, sad je taj trenutak kada otvaramo Magical Chest. Prvi Magical Chest koji ću da snimim kako otvaram. I hajmo da počnemo. Ajde. Evo. Magical Chest. Evo, dostupnjuću otključeno. Dobro, common karte. Rare. Daj, Furnace, to ne koristim. Jaj, neće biti izgleda legendarna. Peka, dobro, dobili smo, znači peku i šta je sledeće? Poison. Dobro, nismo dobili, nažalost, nijednu legendarnu kartu, ali šta je, tu je, ja sam u shopu kupio balon i sad smo dobili velikog peku. Ajmo mi prvo da probamo da odigramo sa ovim dekom kada imamo balon, pa ćemo posle da probamo i sa pekom. Kao što vidite, evo sad ću da uzem gemove, dobro. Da otvorimo, mislim imam Crown Chest, ali to puno treba da igram, pa onda neću s tim otvoriti, nema veze. Suština ovog klipa jeste da otvorim Magic Chest i da igramo par borbi. Ajde da krenemo jednu borbu, pa ću da probamo i sa velikim pekom. Sad ćemo sa balonom da probamo, nikad nisam koristio balon, niti veliku peku. Evo ga, sad ćemo da vidimo šta da mu bacimo. Ajde da mu bacimo Goblin Barrel. Ja ću baciti Zap ili tako nešto, znao sam. Jaj, evo ti do log. I bacio još Wizarda, jaj, pa mi smo ga skoro sredili. Samo da mi baci, evo ga ovdje, op, cap, cap, evo ga. I balon, i sad će da vidimo šta će on da uradi. Bacimo brzo rage, ajde rage. Da baci makar jednu bombu, to. Ajde, balon, još jedna bomba. To. Baš je dobar ovaj balon, meni se baš sviđa. I sad smo counterovali ovu Valkyriju. Ovaj Baby Dragon skida velik damage. Ajmo da mu bacimo ovako Goblin Barrel, još jedan. Inferno Dragon, da radimo ova kula. Ljudi, balon je super. Meni se baš sviđa. Ali naravno poslije da probamo i sa velikim pekom. Dva Inferno Dragon, to će da bude vrlo loše. Loše, dobre. Mislim, nije dobro što mi je uništio Tower. Ali dobro smo bili dva Inferno Dragona. Ajmo da probamo da mu bacimo Barberijane ili balon. Ajde da mu bacimo ovako balon. Znači sigurno da baci Wizarda. Spear Goblins. Znao sam da će ne baci Wizarda i zato mu ja bacam sad ovo. I evo mu Barberijani. Bacio mi. Joj ne, da li je moguće da je balon skrenuo na... Joj bre. Ajde, Dragon. Counteruj i... Dobre. A ne, ona ima area damage, pa onda ništa od toga. Brzo. Bacamo balon, ajde. Pošto nemam šta da sačim da se odbranim gore. Bacam je poison, to ne valja ništa. Evo mu jedan... To da mu bacim sad... Evo mu ovako Barberijani, odmah pošto će da ga ubiju, to znam. Evo to. I sad je na redu Baby Dragon. Da njega sredimo. I da mu bacimo gobline. I onda opet... Da mu bacimo balon. Ajde, bacio mi Wizarda, to ništa ne valja. Više je volilo umjesto da sam velikog peke dobio Giant Skeletona, ali dobro, nema veze.
Evo ti barberini, ne, ne, uništio mi je. I ništa, dobro, teo sam da kantam, ništa. Kasno. Samo što me nije uništio. Dobro, imamo ovog Baby Dragona, pa će onda ih sredi. Evo mu jedan minion horde. I ode Inferno Dragon i bacamo barberijane. Pa mu bacamo Rage i vidimo šta će da bude. Da mu bacimo... Evo mu balon. Ljudi, da će da bude nerešeno. Jeste, nerešeno. Dobro, meni se sviđa balon, nije loš. Ali i golem je dobar. Jer svi njega krenu da napadaju, ovi iza samo gađaju. I udaraju ove manje trupe. Sada da probamo da odigramo jednu partiju sa ovim velikim pekom. Umjesto balona, naravno. Ajmo da krenemo tu jednu borbu. I da vidimo šta će da se desi. Da li ću da pobedim. 8. level. To ću definitivno izgubim. Tornado ima. Ne. Koliko su mi goblini skinuli. Ovo je nevjerovatno. Bacimo barberijane. Sad će onda meni sigurno baci fireball. Valkyria nije nešto posebno. Mislim, ima sad Teslu. Pa onda će da me Tesla ubije. Da vidimo što će on prvo da baci. Čekamo. Veliki peka je sljedeći i bacamo mu Spear Goblins druge. I evo ga veliki peka i bacamo ga ovdje. I ovo sad će njega da... Dobro, imamo minion horde. Ajde, udari tu peku, to je to. Idemo, sad će... Nema fesu, otišla nam je kula, ali... Sad će bitno da uništi balon. Da li moguće da mi baci još jedno... Sad me je kanterovo, žašće peku. Ajde, skinite damage. I idemo. Ljudi, ova kula će sigurno da mu ode. Nema tu šta, ode mu kula. Sad ćemo bacimo do log i ode mu kula. Ode mu kula, to je to. Sad da probamo mi ipak da uništimo ovu kulu drugu, jer ima manje healtha. Imamo opet veliku peku, ali mi ćemo umjesto velikog peke da bacimo. Tu sam te čekao i sad mu ja bacim gobline i barberijane. Ću im da ubiju Valkyriju. Sad znam da će da mi baci balon i zato ne želim da mu bacam. Evo ga balon, tu sam ga čekao. Idemo, bacamo, sad će meni Fire Spirits. I bacamo... Samo nemoj da... To! Dobre, nije skinuo. Nešto mnogo puno damage-a. I... Samo tako, cep. Ovo su barberijani i joj... Jo, nemam ništa gore. Ajde, minion horde da bacimo. Ajde. Cap. Joj, ne, bacio mi tornado. On će sad 100% da mi... Ajde, i Spear Goblins. Tako malo fali da mu skinemo kulu. Tako malo fali i sad ću da mu bacim ovo. Da mu bacim na to sve Rage. Evo ti The Log. Ne, on je odgurnuo ovo. Ne, Goblin će da mi uništi ovo. Da li je moguće? Evo mu barberijani. Sad će da me se... Ja, znao sam. Ne, ljudi, uništio me. Nema. Odo ja. Ili nisam otišao ipak. Ćemo da vidimo, sad ćemo nešto šta će da se desi. Da mu bacim ovo. Nema veze što će sad da mi baci balon. Znam da će da mi baci balon, ali... Bitnije da mu mi sad bacimo ovo. Ajde, uništimo. Tako malo fali da mu uništimo ovu kulu. Ajde, 100. Rage, ajde, to.
Ne, ne. Evo ti ovo. Ne, uništit će me. To je tako. Ljudi. Daj bre. Jao, da sam imao fireball, ja bi ga uništio, ali ništa. Ništa, ljudi. Ajde mi da odigramo. Da li odigramo još jednu. Ajde sad sa golemom da vratimo sve na staro. Ništa, ljudi. To bi bilo to što se tiče ovog klipa. Nas je ako se baciti like, share i subscribe. I ja bih volio da dobijem ili Giant Chest u super meču ko bi bilo najbolje i da otvaramo to. I dobro, ništa, vidimo se. Pozdrav!